Sebelum membasuh kedua tangan, membaca Allahumma hfadh yadi mim ma'asika kulliha. Allahumma hfadh yadi mim ma'asika kulliha. Allahumma hfadh yadi mim ma'asika kulliha. Sebelum berkumur-kumur dan membasuh hidung, membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik. Allahumma arihni raihatal jannah. Ulangi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik. Allahumma arihni raihatal jannah. Allahumma arihni raihatil jannah. Sebelum membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh. Sebelum membasuh lengan siku kanan, membaca Allahumma a'tini kitabi biyaminik. Allahumma a'tini kitabi biyaminik. Agak salah tadi, yang benar ini Allahumma a'tini kitabi yamini. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Sebelum membasuh lengan siku kiri, membaca Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Sebelum membasuh rambut, membaca Allahumma harim sya'ri. Maaf, salah tadi. Yang benar Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nar. Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nar. Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nar. Sebelum membasuh dua telinga, membaca Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla wa Salah, yang benar Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Yang terakhir, sebelum membasuh kaki baik kanan atau kiri, membaca Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nar. Maaf, salah. Yang benarnya Allahumma harim sya'ri. Astaghfirullah, salah lagi. Yang benar ini Allahumma tsabbit qadami ala sirati yawma tazuluhu fihil aqdam. Allahumma tsabbit qadami ala sirati yawma tazulu fihil aqdam. Allahumma tsabbit qadami ala sirati yawma tazulu fihil aqdam. Kira-kira, ya Allah, peliharakanlah kaki-kakiku tergelincir saat banyaknya kaki-kaki tergelincir ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Maaf, inilah bacaan yang terhafal, sedangkan tulisannya sudah hilang. Ana nggak tahu mau cari di mana lagi. Maaf ya atas kesimpulan, kesederhanaan hafalan ini. Moga ada manfaatnya buat teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.